Bung bini ang puilan sini no kisah korok koroi tangondo pia tahu le korok laka bung ke bini Kosojoy Ria. So let's welcome Kosojoy on the stage, please. Puilawo jotono na sarmem sono hambai ke jotonai tonero no pa hambai.
se confía de no cani de bai sadeta de caraye sadeta de caraye no cani de bai sadeta de caraye sadeta de caraye no cani de bai rohabo tunang mai naya rohabo chanang mai naya rohabo tunang mai naya rohabo chanang mai naya dengi chokanai ma pribu tunang ma mundai te kormo ma broni phai mino dengi chokanai ma ya pribu tunang ma mundai te kormo ma broni phai mino tam sai nai tang sai nai ha mar ki duti kai nai ha ping nang ya du nai ha pa le samunang tam sai mai tang sai nai ha mar ki duti kai nai ha ping nang ya du nai ha pa le samunang ambai jotono khana to kana baksa baksa ka musana semusung to khana tabu te wise result ron tabu na acha online tabu ne no tai duita line result rela rela tisha Ông phi nam po nai thom mo se confia de no cani de bai Nous étions ông phi nam po nai thom mo se confia de no cani de bai Saldeta de caraye saldeta de caraye no cani de bai Saldeta de caraye saldeta de caraye no cani de bai belai ka hambai Hambai tini ni obono final contestant tai aboni bagino ang bono online tang ni phan do sabrisiu tam ni hinba sungora asungnai rok kisale lengbai khana nor jot basana do mutum kisa audience rok kisa basale 1 minute ya kisa basale gadi do asungma balo khable na sini in the meantime sini judges rok ni bor preparation khlaigra tu bor ni comment sang nanai basa woi sung joto tini ni je contestant ni bagai sung borono hambai relaine asuksa rias ni pore borok je asuk kaham performance khaika borni bagai borono sung hats off marnai so sung joto yapa khorlain borni bagai Hambai belai ka hambai asuk lagi and tawuk phadi sung sini judges ni khuktike thaija thani kok nalaine bom hai matong kha bani ra samung rok sini yang tiga saror ni yang tiga senceng lain Kosojoy Yes sir entertainer belekeno manening to language ni kisa problem mano haipanon overall ni entertain khaina bagai ni thani tongo Hambai khorang ba kaham no hamya hani saimia overall second samong justify khaiga kaham no Hambai thank you Okay thank you sir Sir Hemanto sanai dia oh okay nung boro kumai tong ase kerang sagro sini kumai tong bai khable bolong rogo akono ko te bu nokor di do Oh thank you sir kaham Hambai ke te bu kam ke surungi noroni information ni bagai naising kami ni takuk koso jairian belai ke kosto klai oro sok paika Hambai jotono bagai sing obahai talent of sing tebo tihe mana ning tun jora kaham mantu na bahai sir sorot please ang bono actually expect hai aje kobro gana so kaham pronunciation khair sa mana nei so bin bagai riang kobro se bono actually prefer khai mani phia bo hiang orang chang ni tosa charchap nai challenge khai sawana but well done sa khai nong khable Khaksa sir all right thank you so much takuk kosojoy Thank you so let's wait for the result padi nang thamaka